Twagirayezu Tade atorewe kuba perezida w'umuryango wa Rayon Sport asimbuye kapiteni Liyetona Jean Fidèle Uwayezu. Muhirwa Prosperi atorewe kuba visi perezida w'umuryango wa Rayon Sport. Aimable Rujengoga atorewe kuba visi perezida wa kabiri w'umuryango wa Rayon Sport. Patrick Rukundo atorewe kuba umubitsi mukuru wa komite y'umuryango wa Rayon Sport. Ni kuri uyu wa gatandatu ku cyicaro cy'uruganda rwa Skol mu Nzove hari kubera inteko rusange y'umuryango wa Rayon Sport iberamo amatora ya komite nyobozi nshya. Ni inteko rusange yateguwe nyuma yo kwegura kwa Uwayezu Jean Fidèle wari perezida w'uyu muryango weguye habura iminsi 39 ngo manda y'irangire kwa 24 Ukwakira 2024 kubera uburwayi. Iyi nama rusange ya Rayon Sport yabaye nyuma y'igaruka ry'abahoze ari abayobozi ba Gikundiro baganiriye n'inzego ziyobora siporo mu Rwanda nyuma y'imyaka 4 basabwe kutongera kugaragara mu bijyanye n'imiyoborere yayo. Ku muryango hari urutonde rwahawe abashinzwe umutekano ku ruganda rwa Skol, aho utibonaho atemerewe kwinjira ngo yitabire inama. Ngangoroje Aimable wasigaranye ubuyobozi nyuma yo kwegura kwa Uwayezu Jean Fidèle ni uyoboye iyi nama yahuje abanyamuryango ba Rayon Sport. Yitabiriwe n'abarimo abayobozi b'ikipe nka Muvunyi Jean Paul, Dr Emile Rwagacondo. Ngugaroje Aimable wasigaranye ubuyobozi nyuma yo kwegura kwa Uwayezu Jean Fidèle ni uyoboye iyi nama yahuje abanyamuryango ba Rayon Sport, yitabiriwe n'abarimo abayobozi b'ikipe nka Muvunyi Jean Paul, Dr Emile Rwagacondo, Munyakazi Sadati, Mukunzi Abdaha n'abandi. Ingingo enye ziri buyigirwemo ni ukureba uko amakipe y'uyu muryango Rayon Sport abagabo n'abagore ahagaze, gusuzuma igitekerezo cyo gushinga sosiyete y'ubucuruzi ya Rayon Sport Limited, guhindura amategeko shingiro n'amatora ya komite nyobozi nshya. Abahabwa amahirwe yo kuyobora Rayon Sport ni Twagirayezu Tade wahurijweho n'abahoze ari abayobozi b'iyi kipe ndetse na Muvunyi Jean Paul wifuzwaga na benshi ariko akagaragaza ko yashyigikira Twagirayezu Tade. Twagirayezu Tade yabaye visi perezida wa Rayon Sport yungirije Munyakazi Sadate, ariko yegura nyuma y'amezi 3 avuga ko hari isoko yatsindiye bityo bigoye ko yakomeza inshingano afite mu ikipe. Uyu mugabo Twagirayezu Tade bivugwa ko afite amafaranga menshi, usanzwe ayobora ishyirahamwe ry'abakorera mu gacinjiro ka Gisozi, yari kandi muri komite y'inzibacyuho yashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ubwo twakemuraga ibibazo bya Rayon Sport mu mwaka wa 2024, ari hamwe na Murenze Abdara ndetse na Nyirihirwe Herari. Twagirayezu Tade natorerwa kuyobora iyi Rayon Sport, byitezwe ko azaba yungirijwe na Muhirwa Prosperi nawe wari visi perezida ku ngoma ya Munyakazi Sadate ariko akaza kwegura. Ku rundi ruhande Muvunyi Paul wifuzwa cyane yayoboye ikipe kugeza muri Nyakanga 2024. Igikundiro cye muri iyi kipe kizamurwa no kwigeza muri 1/4 cya CAF Confederation Cup mu mwaka w'imikino wa 2017 na 2018 ndetse no gutwara shampiyona ya 2019 ariyo iyi kipe heruka. Amatora heruka yo mu mwaka wa 2020 yakozwe n'abanyamuryango bahagarariye amatsinda y'abafana, ariko kuri iyi nshuro byitezwe ko amategeko ahindurwa na bamwe mu bahoze ari abayobozi b'iyi kipe bakemererwa gutora, bityo bakiyongera ku bahagarariye amafan club 46 ya Rayon Sport. Ese twitega iki kubiva mu nteko rusange ya Rayon Sport itorerwamo umuyobozi mushya? Ku musozo w'iyi nama Twagirayezu Tade atorewe kuba perezida w'umuryango wa Rayon Sport asimbuye kapiteni Liyetona Jean Fidèle Uwayezu. Muhirwa Prosperi atorewe kuba visi perezida w'umuryango wa Rayon Sport. Aimable Rujengoga atorewe kuba visi perezida wa kabiri w'umuryango wa Rayon Sport. Patrick Rukundo atorewe kuba umubitsi mukuru wa komite y'umuryango wa Rayon Sport.